Куманово. Кумановчани ни беа домаќени на оваа работна средба, при што ги констатиравме фазите до кои што е стигнато со сето оно кое што ги имавме превземено во рамки на последната официјална средба моја на Република Србија. Разговаравме за сето оно кое што поврзано помеѓу двете полиции од аспект на соработка, тековна која што имаме, која што е одлична. Мора да констатирам дека соработката на двете полиции е одлична и истата можеме само да ја продлабочиме понатаму со сите оние оперативни соработки кои што ги имаме. Разговаравме исто така на темата која што зборевме последниот пат, а во насока на подобрување на транзитот на нашите граѓани на граничните премини, со тоа што договорено е во рамки на техничките групи кои што се формирани, работните групи кои што се формирани да се одржуваат континуирани состаноци. Во текот на наредната недела нашите служби информатички ќе имаат состанок со службите информатички од страна на Република Србија. Овој проект е доста значаен и за Македонија и за Србија, така да мислам дека мораме да имаме континуирани ангажирање во рамки на реализација на истиот. Разговаравме за сите оние заеднички соработки кои што ги имаме како во делот на обука, така во делот и на идни обуки кои што ги имале евентуално. Така да можем накратко да констатирам дека оваа работна средба помина одлично помеѓу двата тима на Министерството за внатрешни работи на Република Србија и македонскиот тим. Имавме одлична средба, така да му благодарам уште еднаш на мојот драг колега Дачич за одвоеното време и за сето она кое што заеднички го работиме во интерес на нашите граѓани. Благодарам. Ја pre svega želim da izrazim veliko zadovoljstvo što smo ovaj naš susret upriličili ovde u Kumanovu, gradu za koji me vezuju veoma lepe uspomene iz mog života, imajući u vidu da sam ovde dok ste vi još niste ni rodili. Malo sad možda grešim, ali većina vjerovatno tako i da. Gde sam 84. i 5. godine ovde bio u vojsci. U tom smislu bih želeo i da se naravno zahvalim ministru Toškovskom što smo baš ovde organizovali ovaj naš susret. Mi smo imali jedan veoma uspešan susret u Beogradu i ovde na graničnom prelazu na Preševu, Tabanovci. Mi smo imali tu dogovor da probamo da napravimo jednu listu šta sve treba da uradimo, da mnogo ne filozofiramo, iskreno rečeno. Znate šta, ja sam sa dugo godina se bavim politikom i unutrašnjom i spoljnom. Bio sam i premijer i predsjednik Skupštine i ministar spoljnih poslova. I vi kada ste ministar spoljnih poslova možda možete i da stalno pričate iznova neke priče. Kad ste ministar unutrašnjih poslova, to se bavite konkretnim i operativnim stvarima svaki dan. Tako da mi ovde imamo problem koji moramo da rešimo. A šta su problemi? Problemi su između ostalog što se toliko dugo čeka sad na graničnom prelazu. Ako smo mi već imali, a ja se sećam i prošli put kad sam bio ministar od 2008. do 2014. Tad je bila Jankulovska ministarka. Znači, mi smo ovde razgovarali o tom pojednostavljenju procedure, da može se prođe i sa ličnom kartom i da bude jedan stop, da tako kažem. I mi sve to radimo, na tome radimo, ali i dalje ima nešto što možemo da usavršamo. I to smo počuli prošli put, dogovorili smo se da stvarno sednu ljudi da vide šta je to što bi mogli da, što treba da se preduzme, da to ne predstavlja ljudima problem. Znate, kad ja pretpostavljam da to i vas ovde zovu vaši građani, kao što zovu nas, naši građani, gde se uvijek interesuju koliko se čeka na graničnim prelazima i to postaje ozbiljan problem. Ne bih sada tu širio teme na druge ove granične prelaze koje imamo, ali
Kao što znate, jedan aktualan problem koji imamo svi mi u regionu, a i u čitavoj Evropi, jesu irregularne migracije. Mi smo ove godine, ja mislim, oko 7.000 zaustavili tih ilegalnih prelazaka na našoj granici. Mi smo dosta stvarno uradili na tome da se smanji ukupni broj ilegalnih migranata i dobili smo pohvale za to i od strane Evropske komisije, Evropske unije, ali i Severna Makedonija i Srbija imaju taj problem, a to je da nama migranti dolaze u stvari iz Evropske unije. Cijela Evropska unija kuka da dolaze migranti iz drugih krajeva u Evropsku uniju, a mi imamo specifičnu situaciju da nama dolaze upravo iz Evropske unije. Tako da, Evropska unija mora da nam pomogne da rešimo to pitanje. To pitanje je nekada i organizaciono, i logistički, i finansijski. Znači, potrebne su nam finansije za tako neku za realizaciju ovih projekata. Potrebne su nam logističke pomoći, u smislu opreme za tako nešto. I da, naravno, mi imamo, kod nas ima, ne znam kako je ovde kod vas, ali kod nas baš na granici ovde sa Makedonijom, Severnom Makedonijom, imamo 23 policajca iz Mađarske i 25 policajaca iz Austrije, gde oni pomažu upravo da se ova pitanja, da bude bolja efikasnost u svemu tome. Drugo, želeo bih se zahvalim ministru Toškovskom, što je on je sam mene, ja sam imao jedno neprijatno iskustvo sa, neću da kažem ministarstvom unutrašnjih poslova, nego sa nekim političkim strukturama iz Bosne i Hercegovine, koje se ne bave unutrašnjim poslovima, nego se bave spoljnim poslovima ili su članovi predsjedništva ili ne znam ja, koji su negativno reagovali na neke naše policijske stvari koje smo mi dogovarali, a jedna od tih stvari su bile neke zajedničke patrole koje smo imali za vreme turističke sezone. I sad ispade kao da je to neki problem, prosto nisam mogao da verujem da neko to pitanje sad postavlja kao problematično u 21. veku kada mi imamo, ne znam, imamo i turske policajce naši koji dolaze kod nas i pomažu nam kada ima veliki broj. Za vreme tih letnjih meseci na autoputima, kada ima veliki broj turskih državljana, znači niko nikada nije pravio problem. I onda je iznenadio kada je on u vreme kada smo imali te rasprave sa ljudima iz Sarajeva oko toga i na kraju mi smo odostali, mi nismo ni poslali, na primjer, u Bosnu i Hercegovinu. To je 4 policajca. Pa onda da li će da pošalju zahtev za helikopter, da se gasi požar, da se to politizuje. Pa, mi smo upravo ovde sa Severnom Makedonijom imali drugačiju jednu situaciju i ja zato želim da im se zahvalim. Prvo, on je sam meni predložio da ubrzamo ove patrole za Ohridu za vreme turističke sezone. Evo, ljudi su bili, ja mislim da je sve bilo u najboljem mogućem redu i to je na ponos i jedne i druge države. Takođe, mi smo pomogli koliko smo god mogli vezano za vanredne situacije, znači bilo da su u pitanju da li je potrebno ljudstvo ili helikopteri, uvek stojimo na raspolaganju. Gde se odvija najviše saradnja naša policijska? I tu, eto, mi smo, nas dvojica kao ministri, tražimo od naših ljudi koji vode policije, to je da bude dobra i operativna saradnja u segmentima borbe protiv organizovanog kriminala, u segmentima borbe protiv irregularnih migracija, trgovine ljudima, šverca narkotika, tog nekog borbe protiv opšteg kriminala i za brzu razmenu informacija, borbe protiv terorizma, naravno, i ima čitav niz projekata i programa o kojima smo razgovarali i naši ljudi su trenutno baš ovde, upravo kod vas u realizaciji određenih programa koje vi ovde imate. Jednostavno hoćemo da učinimo da ova saradnja bude jedna svakodnevna i uobičajena pojava. Da to nije nikakva, ja znam da to možda za nas nije dobro, da to više nije vest,
Ali kad učinimo da saradnja između naših policija bude takva da to više nije nikakva vest ili nikakvo iznenađenje, onda ćemo znati da smo uspjeli. Од кои земји од Европската унија најчесто имате проблем со мигранти на поминатек? Имате од кои земји најчесто? Mislite iz koje zemlje dolaze? Dolaze, da. Pa najviše iz Bugarske. Objektivno, znači više od 50% iregularnih migranata dolazi iz Bugarske. Negde malo više od 30% dolazi odavde, od vas, od Severne Makedonije, odakle oni vama dolaze, ja sad ne znam da li dolaze iz Grčke ili iz Bugarske, ali kad pogledate to, vi onda vidite da taj pravac i jedan manji deo koji dolazi iz Rumunije. Ali hoću da kažem, najviše je Bugarska i kada to pogledate i kada spojite sa onim koji dolaze kod vas, vi stvari vidite da tu 80-90% ljudi dolazi iz tog pravca Bugarska. Дали Македонија има проблем со